Gayon Korint sang ngay Paul me aletir tatakan wan paran en Christ Jesus pue kukuburan coach o sangren riachay solang sostenis. Ong mamotson coach me mi Korint. Ong karas me coach kachin malipe para en wiyala sapal me aramas sarawi ren Christ Jesus. O bil ong aramas karas, wasa karas, mekin pongi achail kaun Jesus Christ. Aray kaun o bil achail kaun. Kalangan o pepol en samachail coach o achail kaun Jesus Christ en kin yeyang kumain. Kapay sang ren Christ. Ikin kapin kalangan kiyang coach anso karas kalangan me kachinwiyayang kumail numaran Christ Jesus. Paniamail miniminiyong Christ kumail out kitar songan kapay kan en nanlang. Piliyang ako kapay karas en patak o kupurokong. Amail kin katete tuan Christ inanen poita mao remail. Karata socha kapay mie makumail socha ale ni amail awiawi kasansalton achail kaun Jesus Christ. Ime panpil kachin kang kakelaka kumail laulel ni imui. Po enter mia kisin sapung kis remail ni ranen achail kaun Jesus Christ. Kumail kak liki coach. Coacho me kachin malipi kumail to po kumail en kin yang miniminyang sabal me yeros achail kaun Jesus Christ. Kaminimin nan momotso. Riyeko, numara na chail kaun Jesus Christ, ipekin ningit remail, kumail karas en punggipene tama kumail kin pachowanta. Ayaramen kumail maitang saminimin en kin miyanan pungamail. Po ekoneng kumailan kin an kipene lamalam cheyo o kupur cheyo. Po iya sesanger ren ekay kisen penene yan kulowi tuan akamay kan nan pungamail. Eri, yach maymen intan. Tuan amail kin diak choror pene. Emen kin akakupungki intinta. Ngayangan Paul, amen. Ngayangan Apollos, amen. Ngayangan Peter, amen. Ngayangan Christ. Riatue, Christ palpesang wiyata puin kay, Paul mapolanin lopo, po en kamaur kumaila, ta kumail baptize lar ni maran Paul. Ikapin kalangan kiyong coach ay socha baptize yala emen kumail likin Crispius o Caius. Eri, socha emen kumail kak inta me ale baptize ni maray. Apso, po ngay mepil baptize yala Stepanus o Epenene. Ap isocha chama-chaman may baptize yala emen choror likin Irail Pukach. Christ socha kachin para ni yeto po yan baptize si Aramas. Ap po yan katarang kirongamaw. Nikaitekin mo man Aramas katak kaparak. Po kichiyak watch pan kisang manaman unsak en polan Christ nin lopo. Christ yay manaman o kupurokong en coach. Porong pochach tuan Christ pola nin lopo. Yay mekoch mal ong iraikan mesoche yang minan alen komeur. Aprechel na komeur larakan weweki manaman en coach. Popuk sarawi masani. Itan kawela lalakong en melalakong kan. Itan soy kaway sang rey marainen meskul kan. Eri, yakachepen melalakong en sampakan. Te meskul kan. Te makaya kan kawewa lalakong en sampa. Coach so kachin kasaletar tuan lalakong an sampawech me kochman. Ponin tuan sapal me erpich, coach so kachin maitong aramas reen marain kila coach ni pain ar lalakong. O coach kachin kupureta en kamaur kila me posanakan tatok en katarang kirongamaw me ekay kinwiyaki tatok mal Eri, men susakan kin men kilang manaman men katete tatok wech. Omen Chris kin ratake lalakong. Apkich sa kin katarang ki Christ melopularo. Masan wech me men susakan kin makarkita. Omen likikan kin mamalki. Apren Israel kan me coach kachin malipe men sus omen likikaros. Masan wech yay Christ me manaman en coach o pilkuprokong en coach. Po me coach melikamache me mal ren coach utan siksang lalakong en aramas. O me coach melikamache meluwach ren coach utan siksang
kelail en aramas. Rieko, kumail chama-chaman yatuan kumail anso makoch kachin malpe kumail. Memalawlaw remail melalakong temanaman telapalap nintuan lamalam en sampa. Coach kachin pilata mesalalakong nin lamalam en sampa po en kachin kasarawakiti melalakong kan. O kachin pilata meluwachakan po en kachin kasarawakiti mekelail kan. Kachin pilata memalakan o mesakankan en sampa o mesocha arme coach po en kawekila melapalap o kasampalkan nintuan lamalam en sampa. Eri, mech wewe ke mesocha aranasamen kak suway ke mekoch mon silangan coach. Yei me coach kachin kupurekin kumaila po kumail en wiyala sapal me ren Christ Jesus o Christ en wiyala achail parar en kupurakong. Kichail punglar pueke Christ o pueke Christ kichail mayauta o wiyala sapal men coach aranas sarawi. Eri, tuan buk sarawi e masani. Memen suway ke mekoch a en suway ke uyapen nin limen kauno.